tu na chuan adang kan siam liam lesson 2 chuan thi kan siam kan hat mai do ni ellipse tool bok ka kan la le anga shift ni chungin an bial pakin kan pot liam diagonal zong bok po to shift kan me chuan a chung kan ti dum le nga he ta chung khoi ni kan hretwa a chung khoi ni kan select anga chumi chu adum an thlang le chuan line kan pa phei de do na ta line tool kan le anga a hian line khat po phei to mai to ti hian chuan kha line a kha ti var le ta la align khoi ni kan select le anga chumi chu a var kan thlang le align ha lo sin de wa wang line ti cha le ka line kan ti len don ring lo chuan element a stroke atang booking khoi le to 6 pointer bok mang le ti khan line ha kan rem tho che do na panga ve kan rem tho do na line ha san san po thei thu ama chu san san ba po kher lo khan chu na inline nei sa hi ai select la hian ai select lo pala ni pon koi mulai lo ko click pala ni pon pointer mangin select le nga ka line ta kan ba click le na pointer mangin ai select le na in copy nga control c copy kan ti le nga control v paste le nga khan arrow mangkhan f arrow mangkhan chunglama son chho to me to chuan kan copy le na kan paste le na ta son chho zer me to athara pa copy zer khelu po khan control v kan ti le to khan ama kan copy sa har paste le do na po ka kan son chho le thei thawa ma chu tu na select line me he thi le hi e po hi copy that le khan paste le thei thaw control c copy control v paste le me to ha panga vel kan tem chho pe le anga tum zo chuan rectangle kan la anga apona de he siam o rectangle kha ti hen ta kan paron du le sifer de ula kil dik thap khana ron do na kian so khi he helme lo tu chu tuna khian achum khi ein feel lo tu nan entire achum nan ani de ne khi achum a khi alo feel lo ani chuan avara feel thin tu ke thil mb ka hi chuan achung avar tu na khen avar ani langa avar ni lo nanin oma ka paper avar awang alang tlanga emai feel lo tinani chu ma chu ki achung avar paper he kan thlang le ti khan avar ni feel che tinani chuan ta khian achu a khian thil bial te kan siam le dona rectangle kan lau zo khan kan feel zo anu khan ellipse tool kan le lenga shift na chungin alai taka hian kan pot le bial te ro te shift kan mi khan bial papin kan pot the kan ti kha an alo lai lo de chuanin arrow mangkhan e select la hianin son le de ni to chuan khi achung adum kan ti ve to thunga chuan rectangle pok kan le anga rectangle kha asira hen a phezot ate phezol kan pot phei don ke khi alai bor atak da le ta ila khi achung kan ti dum le alai na dum sa wang lai tu ti dum ngai to lo wa achung adum ka hau te tai bor te kan siam ho te hi chu thang kan rem kho mani le wangin ama kha her rotate te ngai don wangin kan group le potam te ka select le ret potanga pointer mai pokol khung le ret potila element a group kan ti kha a shortcut ki chu control g shortcut ki kan ti ve thung china control g kan me tanga te khan lom khatin choice poni lom khatin om to don ni to khi kan her dona a on zone kan da dona wangin amai te ve her top lo khan he ta control pali da hen dik repair da to thil her dan sang oma chunga chuanin a chung he tlai thil rotate na om tlai chung zo ka hian he tlai control pali ta thil rotate na 0 degree ti om na tlai chung zo ka hian hi ta khian 45 pin kan rotate ha 45 enter kan tiang 45 pin ti runga kan in rotate do lo wa enter kha kan pek le na do na enter kan me khan a right rotate che ma chu ta kan son phei to do ni hian kan da le na ti khan da rem le khan ti kha kha chuan zo le ta so sang ram ko mani wang pointer mai po ko khung le vek ta ila element a group control g ti le mai to control g element a group chuan adang siam le hian ellipse tool pok khala le taila shift na chungin abial kan siam lenga hi achung ti dum le ma sang achung adum chut alai na khi online na kha line khat chau di lovin line khat chau pati cha ni lo khan abial kin line na khi a line a double kan te chi te kan mang ve don
so I select lai hian alo select lo pala ni pon pointer mga ba select le mai to element a stroke kan ti leng line kan thak le don ni line re chu element a stroke re kan khoi tri kan ti kha element a stroke a ta hian 6 point pathum chi hi kan mang don ni hian so achunga khian aya bil te de hlek kan siam le dona alai ta kada kan du awangi ni china kan no se to ang khan eta velama ruler sra hian line kan la chuk lenga alai ta ka bok thia kimi zona khian kan da lenga azona thi kan bada thelo ni pon ka kan thil siam kan pom bil jawa kha son rem mai to tikhian achunga ruler sa thang hian line kan la thalenga alai a phejong zona thi kan da ge lenga ni son le thela tikha ai cross la ta ki lai ta kan ni don chon ta khian ellipse tool kha kan la lenga shift me chungin eta achunga tam hian lian tu tuk lawin diagonal zong bokin kan pot lenga tikhian akha alai a bok thia ki line zona che kan da le chuan tikhian line kha aron lang lo ni asan chu kan thil wa pon chu ma ka dum andia kan line dum mani boka chu ma chun alai na kha lang tu rin kan ti war dayam alai khoina kan select le anga chu mi zo avar kan thanga chun line var kha in duai na lo te thea line kha kan pilian le nga eta element a stroke tangin alai na kha kan pilian le ka 6.2 lian lu tum te 4 point ka limang chin tai la chun ta khian a chu a khian m ki kan je dona m ma kha line tool manga vazia mai kha om ta kan ya ma chu line tool man kan siam lo manga line tool kan thil kan siam chuan line ka pot tai la ain zom thei don lo wa tina en line tool polo mang tai la kan pot chawa kan thla ka pot le te la ki ain zom lo om thlet thlet don chu ba chuan kha line tool kha mang lovin thil dang mangin kan siam de don eta polygon tool kan ti kha polygon mang hian polygon kan select anga m button tool hen kan chu click anga than thla de kan thia ki kha a button ron bet wa to dona chung ki khi eta kan son chawanga m chip tur kan click lenga kan thla le de yang chun heta kan nu thla lenga ta kan chu click lenga kan thla le de yang i click na te kan an bet anga kan en pe na tang kan dong song ti ko thei don ni eta kan click le de yang chuan atopa hi kan double click ang tikhan hi align avar kan tilenga lang turin align avar achung hi lo feel pal the ni achung avar ta pon lo feel pal the kha ka thil siam ni tikhen om dei don ni tu ma chon achung hi nan ani ve angai chu kha kan mcm kha kan align na kan thak le don ni chu heta element a stroke atangin 5 point na ama se zo ki kan ma tikhan kan siam zo le ta tu from ram common ya kan group le de ya point tari poko me ta kila element a group control g ti kha element a group asot ka control g etan ta thasi le potang chon adang kan tilenga hi hengau line o ma hi ama mai na re theilawa eta ruler sa tanga lai kan balak chu kha lai na ha clickin om na khan dale le he la ngai ni po he ta choi pen phile le yang chuan tuna chuanin start kan tiang ti te ka te siam ta na kha polygon polygon hi double click ta ila number of site asirom za te star reset azum dan kan tiang ti te kan paset the ya so headline number of site a hian chuti za chu tlaka om lem lo tu na kan siam tu bi ka chuan 24 vel mang taila star reset azum da po hi nang mani dong tokin an jas mai na zoom de tu pan na man thei ko ma tu amoi kher lo thia en dong tok vel khan an jas anga okay shift be ngai to lo ta chuan ti khan input to pa ma ti an pil thap kha an ni lem san lawa chung khi achung ka ti dum le achung adum chun adum tak tu kha achung khi ka ti dal le dona achung cho khoina kha kan select anga 100% hi indum to kan ti dal le ma chun tu be la mang sin chun achung a khian thu kan chu dona chun hen sil achung a thu kan chu don re hian ama hian ava click to kan chu wat theilawa thu kan chu don re na ka she tu chu text tu khalang se tu ti kha text tu kan la nga ama click to ta ila ama kan chu thelo ma se pera kan to kha
chu wang chuan ama thu ba chu tu chuan a chunga hian texture ka kan paw le ngai ni ti hian lesson 2 ti hian chu ron ta ila L capital a box small letter lesson 2 so he kan select le nga tilian le dewa heta tam hian font size 12 he tlai font style na ta he kan tilian theya nilapon control le shift le greater than kan ti hung khan kan tilian the bokani chuan khi small letter kan type ho so hi capital C ate in omle sela ma pu kan zir to kha texture ka kan select le ta chuan he ta C te control pali ta C te capital te da kan zu click le mai chuan pointer mangin dule alai de wate choice on le ta ila hi pointer po ko khung le vet ta ila kan group le do ni element a group kan ti control A G shortcut key chuan kan lom le ro se fil arola page su to dan kan zir do ni tu na chuan elip tool la ta ila fil abial ter te ga siam nga shift ne pot le ta ila bial te kan siam i vele ke siam lian le tu kan siam chuan kan thil kan page su na khan ai car so so ma siam kol vela ka aboi thlang mai mai chu na men te le kan siam ve anga kan thil kan page do ni re ka se tu chu copy ma sa nga ti se tu control C copy kan tile potam to ta he kan paste nga lo nga paste control V ka paste kan ti to kha control V mit le mo ta la pakhat che roi paste nga ti khan control V kan me khan en paste sel chau do na tiang ni lo men thil arwala kan paste chau chau du chuan kan copy zo a khan he ta edit a paste multiple ti kha kan click lo ni edit a paste multiple chuan ta hem paste alo ama copy za tu tinan kan thil copy kan paste za tu ra kha kan sim thiara nya pasari tilon ta se tu na kan sim tu ra pa pasari kan paste phei do na chuan ta hian copy za 7 ba da ngo ta ila kan me sa he ta lo om sa ne hian pariat an de on ti na chuan pasari aran phei tu ra ni awangin ta hian a copy za ta paruk kan da ang chuan horizontal offset ile vertical offset ile oma hi 0.5 te oma chuan horizontal offset hi an kimi ki kan man chuan a phei zon kan paste on tinani me vertical le chuan a chuk tha zong khan kan paste on na chuan a phei zon kan paste ma sa patang horizontal offset hi 0.5 kan danga vertical hi 0 a kan da thuma om je chuan a phei zon in paru kan paste phei do na ein car so so ko 0.5 ani don tinani lai 0.5 tak rin tina kan soi ka thil po len da na sirin ein car so so kha ai ang lo thea chuan ke 0.5 kan na ki kimi ang tet le ka chuan ein car kha ein khan mo to khri the ase khi ai lian khian thil bi la kilo pota ula 0.5 to khamang si ta ula ein si chet te om the ni ma chuanin ka thil po len a sirin king te pokhi achas ve kha angai thina ma chu ka tiang ka pati kol do ngai lo tu tu ni te ve khian input ve nga horizontal offset 0.5 vertical 0 a indang okay a phei zo in paru kain paste phei do nan chuan a hnuai zo in ka thil ho kha a phei zo in paste phei paru kho kha hnuai zo in paru chu kan paste le anga a vai hi ka select phei le ka chumi tu chuan pointer mang khan a vai po ko khum phei le tak mai to a vai kan po ko khum phei le ka nga chuan kan copy liam hi an thei thin control C copy pi le ma sak pot to an copy le nga kan copy zo a edit a paste multiple kan ti le chuan a copy za chu ngai ren a phei zo ni to lovin a chuk tha zo kan paste zo na wangin horizontal offset hi 0 kan da nga vertical hi 0.5 kan ti ve to chuma okay ti kan a chuk tha zo paruk chu ka paste le to do ni chuan alai ho zo mi select ta ila achung ti dumang achung khoina a select nga chum chu adum alai phei do mi select le ta ila achung khoina ka select le nga a color adum kan thlang le til som rem khom te thaw dia wangin ka select le effect nga kan group le element a group control G ti le mai to